Abeji binakinana na bashatu ku rw'amashomero 20 agari mu division ya Nyakayojo batungere bukoreso byo kubahweraho mu bibuzo biliyoni bibindabinda ebicamushanju. Ndenda kutwara mu gisho gusima abace bayasako ababasa kwera abana bitu abutekatekereje ahabwa examen bakoza gukorera PRE. Ebikwatwe ebi bihirwa y'abaci baya Youth Development Sako. Abazire bona bariyokwe kwenda kwaza kibaya Sako kandi ashamje no mwigure account kugira ngo umwene umujongera mwamani developing no mbirebo misho yetebinte ebindi kusinga byartetera izoba. Musima munonga kibaya Development Sako abwe kicinte cyakora abukuba yatereza sets yatereza na big pens jazbasa kutiyamba umukora ebizambi byacamushanju ebyamuhe babaretera entanda iriko basa kubahwera bakakora kurunje bizamu byabo babaretera mathematical sets babaretera ubucumu bwo kwandikisa noreba ngo hine cyo mwana rukwekwasa and indeed muzire yakwaturwaho umwana yakwaturwaho mureji abazire bashabirwa kwebembezo kushomesa abana babo obutosha kankine tinumbere narebe naturetera success mwini kibaya Sako mwebare munonga rukunde gumeno mutukunda mugumeno mutukaho nangwa no bwakuba butarubwire bwa exam stage turiyonze zakutandika PRE na nubundi mututayira bo kuba twine byetago binje munonga bwo kugarurira abantu abo kuba ba members binji abo twino mu bo bina abantu so ehurure yerizoba yeriyo kujangu giving back to the community ningo kugarurira abantu bitu tukurabira mu mashomero na munonga abana ba P7 kubahereza success. Ebuzo bicamushanju nebikorwe biro 3 nebiro 11 Omugandi abari omuhururu yo kutungura ebyo bwegiso mu Rubirizi district nabashaba government okubaho mukono okurwanisa obutashoma omu district egi abantu begitero mu kigombe cyabo ekya Katerra County Education Forum kandi bine kiroto cyo kureba ngo Katerra hakiri buruka yagira umuntu ayine degree shone yite yiturukorani ngo muihangeri nechiba kweta 4 pillars. Pira yo kubanza ni foundation body. Foundation body ni etandika education abantu tujegitaho. Pira ya kabiri n'abazeire. Katerra Education Forum etuyambiri twe Katerra County y'amashomero nekora gatherings korambi yaturundani twe kamashomero twena ushanga twaza hamwe nabeji baza hamwe kandi cyo ni kihamwe kumanyana bakankwatira mwana wanje Albert Muhwezi bankwatira akasente yashomaje ibyo kombekeje mikono hati nakoraje nayombeka amaju kandi bamuhereze mirimo Mushemeza Genius owatanikire henteka tekeji najanga no barabe bariyo no batungure bibwegiso omwishaza ya Katerra hakiruhe biri kubatambe ikono bikabaremeso kwera binji abatine chwera. Challenge yitunga Katerra County Education Forum ni limited resources. Challenge ya kabiri twine entambura nkapichi izikubasa kutuyamba kwikomuhare to reach areas ahantu tukurugere nko kitongore tukashaba ngo kutwa meeting a president your excellency Museveni ngeshitongore tukako meetinga tukabasagara ni weshonga zitari mona zimwe shitongore eki no tukorera ngo at least tubasa kufuna enough obuyambi ngasi funding nabo cyitwe ntusima bakate education forum ko batandikire baterezo muganda muhango abwe education yitu ya Rubirizi abana base kutungo buyamba bamwe bashomera bineza basaries. District ya Rubirizi ekirumwe kizubu cy'abana obutashoma abari mu mashomero n'barugamo batakamazire cyamushanju kandi bamwe ombazire nabakireba kushomesa abana nk'ekitine mugasho gasha kwa Christopher himsebwe na Onesimus Ndianabo.